Kulis bun perlok kibicu sotenat ban sngap pat page ikni ke channel ke cungai nak kapor man pan biang ke cingkersana pi sesi sen pat dakabapin share like bat subscribe pat sakomen su ladapi sngo dei ikni ke cing persngo balangkot ke conga syapang ke cain kersa kintien ki bang tho ikni ke cain kersa lang ko kon samla kentei kan mau ho ban tip ya ka akor ke buram banda la kalong reniang man reniang lacong ban sut thalat sini setai kan mau kani ka we ba cain kersa ka dei ka we ka cain ke bakar pangtam na ka banta ka chong phi simet ki kentei na lo na ta man su phong teneng ban su riam stai tang ban yo ak reel sapo ke Instagram bat ki social media ba per kataru kam dan jumud Henry haba pi pong ye kecang kersa kalong benta ka renyang renyot la chong ka purom ka akor lari ke chong pi shushu la ong ba ki ba bon hikin thai ka simta kim da kam itu basu ya ka cang kersa namar ki chu ong bala kala ka chuk bon sen la da hayeng ki kmi ki pa ki chu pha ban phong da ka cang kersa ya la ki jong ki khon hana ki chu ong balek ran phong cang kersa namar bom chung lien ki kwa ban da ki riam ba ikla ka ba itiam ban da pe ru ho ki don ka to kan ni ki ba ito an phong e ne ka chang kersa Henry banda yanu chor ki ba pon hi kim da kam ito ba shu namar kata ko khon samna kan thei chung ikan mau nang nes khmat ban penduna ya kata ka ching le ran bi bat penmelin no ban kop ya ka chang kersa eno baro wat kwa ya kata ka stai ka mamta baki ong confession Henry terdekan mau ya ke akor ke buram kalong renyang kamban renyang lacong ke jumpi bat kan mau ni ka wei si sen ba pidan ya ke akor ke buram ke babha bat haba pipong ya ke cain kersa kibriau kim cuk kamnot thala ban keren lar ya pi Henry haba pipong pat ekiriam ki ba ikan sha watam ban peru ki ba bon kisim kabu hang tai pi bat tang ini kicing ai jemut ki conga nak benta ke jompi we ngatip ki babu ni gila sungthuk ya ka banga ai jemut ya pi mentah ni kulis bu